Lotshani ke ngiyanamukela kuNdebele TV SA ehlelweni lezefundo la sikhuluma khona ngezinto ezithuthukisa ilimi lethu lesiNdebele namkhana ngezinto eziphathelene ilimi lesiNdebele. Isihloko sethu namhlanje sizokhuluma ngendlela namkhana ngehlelo elisetshenziswako lokha nakwakhiwa isihlathululi-mezwi. Ngelimi lesiNdebele sizokhuluma ngelimi lesikhuwa bathi lexicographer. Kune-lexicography, ne-lexicographer. Lexicographer umuntu obuthelela amagama awahlathulule ku-dictionary, bese i-lexicography sifundo esifundisa ngokwakheka namkhana ngokwakhiwa kwama-dictionary namkhana kwenhlathululi-mezwi. Bakwethu ngithi kuhle khe ngilethe umkhanyo. Ngiyazi ukuthi abanye abantu bayazibuza ukuthi malawi i-dictionary yenziwa njani. Kunemithetho elandelwako nakwakhiwa i-dictionary. Kunemithetho elandelwako lokha nakuhlathululwa amagama namkhana amezwi. Into evane ngiyibona abantu nabakhulumako, angisho kunabanye abakhulumako uthola ukuthi abazi. Engakutsho ukuthi ngisebenze iminyaka emihlanu ngisebenza ngaphasi kweziko isiNdebele National Lexicography Unit e-University of Pretoria. Ngisebenze iminyaka emihlanu ezikweni lesihlathululi-mezwi kuSindebele National Lexicography Unit la besihlola khona namkhana besakha khona ama-dictionary. Nawufuna ukwakha i-dictionary namkhana ufuna ukuthoma i-dictionary, ukuthoma kumele ube ne-target. Ama-dictionary ahluka. Kune-dictionary elilimi linye, kune-dictionary elimahlangothi amalimi amabili, kune-dictionary elinamalimu amathathu, yabo. Bese kune-dictionary elilimi linye. Nangikhuluma nge-dictionary ngikhuluma ngesihlathululi-mezwi. Bakwethu-ke nawuzokuthoma ukwakha i-project enjengaleyo, kumele ube ne-software. I-software i-app engakurhelebha mhlamba, ihlelo lekhompyutha elingakurhelebha ukwenza umsebenzi lula. Kunento esiyibiza ukuthi khophasi planning. Umsebenzi khophasi lo kubuthelela amagama wonke akhona elimini. Amagama bakwethu zonke incwadi khe zatlolwa zesiNdebele ziyathathwa baziskene. Angitsho ezinye uthola ukuthi azisena ama-soft copy angangena ngapha kwikhompyutha, bayaziskena. Nabaziskenako ziba kukhompyutha bese bakhamba baqala igama ngalinye balungise kuhle, bayikline ikhophasi le. Akithi baskenele incwadi ezimagama asegcwele amaphepha ngapha kwikhompyutha bese balungisa ukuthi ahlale kuhle. Nangabe asikhulume ukuthi mhlambe ikhophasi yakho ufuna ukwenza i-dictionary ezokusiza umntwana wesikolo, ezokusiza umtloli, uyathatha zonke incwadi ezitloliweko uziskene ngamagama. Into efuneka ngomagama la atlole batloli, kumele angene ngaphakathi kwikhompyutha. Thathe wonke amaphepha akhatlolwa namkhana iintolo khe zatlolwa uwafake ngaphakathi kwikhompyutha, bese ikhophasi iyawathatha amagama la iwahlukanise. Igama ngalinye iyatsho ukuthi igama leli elimini lesiNdebele selisebenze kayingaki. Angithathi igama ethi mhlambe gijima, uthola igama ethi gijima, isenzo igijima, uthola ukuthi lisebenze mhlambe kayi-22 million. Kuyabonakala ukuthi igama leli licakathekile esitjhabeni ngoba liyasetshenziswa. Bese-ke after nawuqeda ukwenza ikhophasi le iyathathwa uyi-analyze uyitsenga. Ukutsenga ikhophasi kuhlala phasi ucala amagama asebenza khulu nasetshenziswa khulu ngokuya ngemihlolo ekhona. Sele niqedile ukwenza ikhophasi bese-ke nithola abosolimi namkhana abo-lexicographer. Amabizo la bazowathatha bawahlukanise kuhle, bawagrupe, batsho ukuthi la asebenze khulu, la asebenze ngconywana, la asebenze kancane. Akupheli lapho-ke, kuyafuneka ukuthi nani nibosolimi namkhana abantu abasenza ngelimi nithatha amagama asetshenziswako mihla malanga. Nawufunako ungagadangisa into ekhulunywa emrhatshweni, uyithathe uyilalele bese uyatlola ngamagama, uyatranscribe. Into ekhulunywako uyayithusa ekulumeni
ku-audio uyitlole phasi bese iba ku-document bese uyifaka ngaphakathi kwekhopasi. Njalo-ke uthola amagama amaningi asetshenziswayo ukuthi angangani. Then bese sewuyazi ukuthi ilimi lakho namkhana i-plan ikhopasi yakho namkhana ibulungo lakho lamagama lingangani. Bese ikhopasi iyawathatha iwahlela kuhle abangalinye ngalinye. Na ulisusa lapho uyalithatha ulisa ku-software yokwakha i-dictionary. I-software yokwakha i-dictionary nayo ifuna ukuthi uyiprogramme, uyitshele ukuthi wena igama ulakha njani. Nasiqala amalimi wesiNguni ngendlela ahleleke ngakhona asikhulume ngelimi lesiNdebele. Nasiqala ilimi lesiNdebele ku-dictionary, ngaphambi bona uyivule i-dictionary uyisebenzise, uyafuneka ukuthi uyicale ukuthi isetshenziswa njani. Asithi naku ulindebele unegama olifunako awulazi ukuthini ngesiNdebele. Mhlambe ufuna igama ethi umsana. Uyafuna umsana, umfuna kuphi? Kubo-U ngoba lithoma ngo-umsana, ngeke ulithole ku-U. Igama edictionary lesiNdebele amagama afakwa ngokwezicu nangemirabho. Amagama isithomo asifakwa. Angazi ukuthi isithomo asifakwa ngizwa na. Nangabe ibizo lithi umsana, kumele ulifune kusana. Uyothola kusana ngoba sithomo. Ngelilanga sakwenza isikhathi khe ngihlathulule kuhle ukuthi i-dictionary ihlolwa njani. Ngikwenze sihlole sikubonakala ukuthi ihlolwa njani. Siwenza ama-entry wakhona abonakale kuhle ngoba kuyafuneka ukuthi abantu sizwisise. So namhlanje ngizama ukuchaza ukuthi awakho i-dictionary kunye ibiza ukuthi iKHOPHASI. So iKHOPHASI leyo libulungo, amagama uyawabhanka, ibulungo lamagama namkhana lamabizo owabuthelelako. Uwabuthelela njani-ke? Uthatha amagama ahlolweko, yonke into ehlolweko uyithola ngesiNdebele uyifaka ngapho. Nangabe incwadi uyayiskena, uyifaka. Kodwa uyiskena ayikazokuphuma kuhle amagama la azokugadangana. Bese uthoma uyawahlukanisa kuhle abamagama ngalinye. Bese-ke uqala inombolo ukuthi amagama asebenze khulu ngwaphi. Ngaba amagama nase lokuthoma ukuhlathulula, amagama la azokuhlala kuhle ngokulandelana kwawo kuhle. Uzokwazi ukuthi uwahlathulule wonke. Bese lapho uwahlathulula wonke bese khona uzofaka amanye, uzoku-eda amanye. Ngiyacabanga ukuthi babethu nizwile ukuthi ku-dictionary kunebiza ukuthi iKHOPHASI. iKHOPHASI yini? iKHOPHASI ibulungo namkhana bank of words, ibulungo lamagama atholakala elimini. Nelimi lesiNdebele lenziwe njalo. Ngiyayazi leyo-ke. Siyathokoza babethu okwanamhlanje asibambeni la. Ngiyabawa ungakhohlwa ukusubscribe ugadange ikulubhane bovana naso lapho ukuze usikhuthaze usinikele ithuba nathi lokuthi sibone ukuthi uzimisele uyabukela, sikwazi nathi ukuthi senze amanye amavidiyo. Ngiyabawa babethu lapho kunama-comment, nangabe kunombuzo ofuna ukuwubuza ngeKHOPHASI ungangibuza khona lapho. Ngiyathokoza. Ukhuluma ngoVusi Nanas Skosana kuza ngokwazana. Iyagwaza yazi ongayithatha amathuba endoda. Ngiyathokoza.